Autonomous Council CM ang hoyapan MAC Dr. Tuliram Ronghang nomination halo ke jokdam. HSLC asat lang ang tek kimimi ajok Karbiang long alo Longpo High School apan sokos ke pali. Rongagora Forest bidasai kia tum kang huat hengpi kenep dunlong. Kardom pini prime time abirtang tonpen chethanam sena. Karbiang Long Autonomous Council ke Japonji aphan Chief Executive Member sang hoya pharman pini Karbiang Long Autonomous Council Joint Secretary Legislative Bir Singing ti ari dengalong Karbiang Long Autonomous Council CM Barim mate MAC Dr. Tuliram Ronghang ahin pen nomination alo ke jokdam. Piniada por pai kresia por malom Karbiang Long Autonomous Council CM ang hoy kilikalong kachepati dunjia phanpura CM Barim mate MAC Dr. Tuliram Ronghang ahin pen Karbiang Long Autonomous Council Joint Secretary Legislative Bir Singing ti arideng kachuning ria lo mate nomination alo ke jokdam. Bangso nomination alo ke jokdam hut ke chenga bang proposer ki pidun lake MAC Rite Singh hi lapen secondar ki pidun lake MAC Dioping Maslai lapen adun thu abang ke proposer MAC Prabha Chandra Taro lapen secondar ki pidun lake MAC Hetsing Rong para tumpensi chipidun lo. Bangso nomination alo ke jokdam ji aphan pura MP Horen Singh be MAC do an lapen MLA Dor Singh Rong hang setami chitong dunsi. Bangso nomination alo ke jok asai pachun pon. News report Karbiang Long Live. Kidamtang wo signify Troxier ni Secondary Education Board of Assam hinpen High School Living Certificate surihini ra inkora hini asatlang angthek baklang pondet pen state angkang ki ongdung school along High School Living Certificate asatlang angthek phan kep lapen phan kepen aber ki doa school aphan Director kam Disciplinary Authority Secondary Education hinpen sokos palidamlo. Lason si Karbiang Long arlo along setami palong pho school along than bang atum lo ke than kadure mate ke than ke pangkrea jok surihini ra inkora hini aningkan HSLC asad lang ke tokang thekalong abang ke phan kep lapen phan kepen aber ke long atum aphan Director kam Disciplinary Authority Secondary Education Assam hinpen sokos palepon. Karbiang Long ahempi Diphu Rong Sopialong kedo Chandra Singh Teron High School, Government Girls High School, Town Janta High School, Balipathar High School apen Silonijan High School apan bangso sokas paleponlo. Lason si nijang Karbiang Long arlo Borthol High School, Waisong High School apen Rangsina High School, Kaddu Kawi Humthom lapen Diopani High School along pensetami innuta HSLC asat lang along ki undunang tek kawi dera jok sokas alo paledamlo. Nili gitu ke dak Diopani High School long lo dak 2021-22 mate kebang deng asat lang ang tek mimi po birta ke long sini cuma manang huri lo lake Diopani High School mohor lo kasi jasmet pining 2021 lapen 22 dak kadok awe pangrumpet bang ko da trok Osomaratum dak metrik kepang deng satlang tokdun lo sitame labang so satlang ke tokdun inuta dak kiunedet mate fellap lo birta ahokpet kilongi phasinil tum dak pini nang humri lo sitame dak jitu headmaster banil tum abang chuphe tame ahokpet bang lalo ke fella bang ke ahokpet lo pusinil tum dak te bok terai tum tame juhor pen tum birta long lo si bukajan subdivision angkang lo sonak thak Silonian High School dolang lapen Balipathar Higher Secondary School dolang lalang Thom School bang bangke pining 2021-22 labang so metric ke tok dona result bangke inuta pass pedder lo lasi labangke ke bangya por hud bangke laga Assam CM Dr. Himanto Biswa Sarma chini po athema alangli si education yam gitu hud aprang education yam gitu hud alangli si ningjebe kalam lo je humbak school jongsi Mitrik yun eder tum do pulote labang so school labang ing hapchegi po alangli pensining ji vegalam lasilon labang so lamang ko ana hokjine na hokjine labang ke bang ya por sinili tum thekon longpo
kapale pona soka salong ki jong pona ting la hum sir kep askula long pen non het jong surihini ra inkwara hini asengkan HSLC asat lang ki tokang thek phan kep mate phan kep pen aber sidokoklo bangso jok director kam disciplinary authority secondary education asamahin pen ningkang samsi chepaklang pon bangso jok director kam disciplinary authority ahin pen nanglitum aworeng anghoi pen ingthanang kokpo lasinang litum methang aworeng anghoi kacherai kom jiaphan bangso satlang kahingno puthak nitrok siang bong tok jir pen alo ki piji aphansi director kam disciplinary authority ahin pen jongpon bangso puthak than bangatum pen kache than pona tengki kedam tang surihini ra inquiry sianing kana hu jesemet covid-19 awur pen ajok school ta ing hap cheklo lapen ke ong dung atum ami thang along mobile ka we atum ta dokok la sojok online class ke thana war sai sitami penang an akasik saka joksi lapuson nang mandelo lasike wangjilangar ni osomara tu loke charli along apia po atum ta rdchn dunra methang aso ke messenger phan chebor idun chat nang ji pusi thandang atum pen kachuniri padopon nilihin pen actually itum osomar itum school longa porhi osomar ang sege most of the students they belong from outside Karbi Anglong and they used to stay in their relatives place or some of them they used to stay as house workers in others place below poverty line sumar si maximum holo and during covid period main reason during covid period they did not get any that kind of facility which other schools student tum kelong lo mobile away ajad away online class ka kori phanta latum a facility long la dello idum ta connect kori une dello la phnuman smart room wrong dam jui enke after covid latum school reopen afita ako latum school bangai puta mane khobor pidullo seta khobor ta anpi long la dello lasi lasuninkan a result kaheno ke main reason behind la covid lo and communication ta gap do lo lasi out of 60 pinning only 4 students tum si pass lo dak আমার মানে এবাৰ ৰিজাল্টটো বেয়া হৈছে কিন্তু আগতে আমাৰ এনেকুৱা হোৱা নাছিলে ৰিজাল্ট কিন্তু এবাৰ পৰিস্থিতিও আছে লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীও মানে অমনোযোগিতা আৰু সেইকাৰণে মানে আমি অলপ কম ক্লাছ কৰিবলৈ সময় কম পালোঁ ষ্টুডেণ্টবোৰ অহাৰ দুমাহ ৰেগুলাৰ আমি ক্লাছ কৰিছোঁ গতিকে আমি ষ্টুডেণ্টখিনিক মানে ভালকৈ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিবও নোৱাৰিলোঁ সেইটো এটা আছে আৰু আমাৰ টিচাৰ কম মেথছৰ টিচাৰ আমাৰ আজি 15ৰ পৰা মেথছৰ টিচাৰ নাই 4টা পোষ্ট আমাৰ এতিয়া ভেকেণ্ট হৈ আছে আৰু আমাৰ সেইকাৰণে অলপ কষ্টও বেছি হয় শিক্ষকসকলে তেনেকৈ আমাক ক্লাছ কৰি আছে ষ্টুডেণ্টটো আমাৰ বহুত বেছি আছিলে সেইকাৰণে আমাৰ ফলাফলটো অলপ আগৰ তুলনাত বেয়া হৈছে সেইটো আমি স্বীকাৰ কৰিছোঁ বেয়া হৈছে বুলি কিন্তু এইবাৰতো আমি নেক্সট বাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ভাল কৰিবলৈ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান পাইছিলে আমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ এবাৰ 5.34 Longsodar inti report lapen bokajan pen ananterang Karbi Anglong live Pier thelong thengpi thengphang hello munit achethe kerai ko matum lupuli pudetta hinuni athe thengpi thengphang le jongsi avete monit monor pendang lok marat mareng apita kerengji aphan akisum dopinong Bonta bangso puthak kamatha ke parsika vepena jok Karbi Anglong arlo kilir seng athengpi do anta kanghua tum kai ke amat ke pakrep vera jok non ke thengpi thengprang nangvir bom tanglo lason si ke damtang wo signify inquiry siani ACF proholat kropen patir piponsi dolamara range parkup range lapen dolamara police station saikiatum chelangsi kiritar le pasai benglo bangso sai ke deng hut parkup range ke parlo rongagora bit angkang rongagora ahawaralong ongdung kanghua thengpi raikom saikiatum neponlong ACF proholat krok kapachini pona tengke kinetlong check athengpi kaddukawe CFT bharoso se do
lapen kinep long tang athing pido an forest arona teng pen nepon si kedo an athing kita forest sa hemalong an 1 eblo pusin than pon জইন অপাৰেশ্যন হয় দলমৰা ফৰেষ্ট ষ্টাফ আৰু পাৰ্কু ফৰেষ্ট ষ্টাফ আৰু এট দ্য ছেম টাইম আমাৰ কিবা দলমৰা পুলিচ থানা পৰা হৈছে আৰু আমাৰ বেটেলিয়ন যোনটো ৱাইল্ড লাইফ ডিউটি এইটো আজ মই কৈছোঁ যে ৰেগুলাৰ মিটিং কিবা পেট্ৰলিঙৰ কাৰণে ৱাইল্ড লাইফ ডিউটি সেইটোৰ কাৰণে হৈছে আমাৰ কম্বাইন অপাৰেশ্যন হৈছে আৰু লোকেশ্যনটো ক'ত লোকেশ্যন ৰঙাগড়া rongmong wepen love sing terang karbing long life kidam tang wo signify ko rai sian ingwe por phai sirke malom rai kom sai khia tum ke ton ke langa sai ke deng ponahut ke ongdong raki amar ke neplong bangso ke ton ke langa sai long SDPO bokajan khatkhati OC borpathar OC lapen chokomaratum chelangsi bangso sai deng ponlo bangso hot barpathar police station ke parlo khakrajar along ihum abas registration number AS094784 along kirika khuruk donahut hompli sabuna hom ke thapa hom along pen heroin long pon lo lapen kaddu kawe gram truck ner kebra sir kep sosi long pon kachingnang check bang hini atum lake tira mia asopo tahir hussein artaninkan inko rapho gauri gaung asor lapen ekram uddin asopo kahar ahmed artaninkan chris sir kep lamajur asor pusi pangthek pon Bukajan pen anantirang karbing long life Ministrang Club lapen Nehru Yuwa Kendra Diphotum Chepatir Piponsi Dakhin Borganga Lakhi Mandir alongta International Yoga Day Mesen pen Katalondun Kidamtang wo signifying ko raisiar ni sumindar adang Yoga Day arni pachetondun si Mahamaya constituency ke parlo Dakhin Borganga Lakhi Mandir along Ministrang Club lapen NYK atum Chepatir Piponsi International Yoga Day Katalondun Bangso Yoga Day Katalon ponalong Mineswang Club amai phu Edison Basumutari Kongchonbang Phungkha Goyari Rongasa Chakramoni Basumutari atum pen danglok Mineswang Club along claim raperatum Chepahem phupon International Yoga Day Katalon ponalong yoga ke claim pen methang okran ki misen pen ki doke thaklong jiaputhak chethan pon lapen yoga ke claim pen ajok pen nang an akesoki chepami un pualam hai hui sitami chethan ponsi mesen pen International Yoga Day Katalon pachun pon Edison Basumutari আৰু মই কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দক্ষিণ বড়ো গাঁৱৰ মিনিষ্টাৰাং ক্লাবৰ সভাপতি আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে আজি আমি চেলিব্ৰেট কৰিব গৈ আছে আৰু লগতে অকল আজি চেলিব্ৰেট কৰিম বুলি আমি হাতত লোৱা নাই আমি আমাৰ গাঁৱত আমি দেখা পোৱা গৈছোঁ যে বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা আমাৰ ৰাইজে প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে বা প্ৰব্লেম দেখা পোৱা গৈছে আৰু হেনতে বহুত বিভিন্ন মেডিচিনো ল'লে ইনজেকশ্যনো ল'লে কিন্তু ৰিলিফ পোৱা নাই গতিকে আমি মিনিষ্টাৰাং ক্লাব হৈ আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম পাতিব পাৰোঁ নেকি লগতে আমি NYKৰ পৰা বহুত ডাঙৰ সহায় পালোঁ Dokmuka ben Samsing Ingti Karbi Anglong Live Tangte pini prime time aberta ke lapuan si kang toniklo